Eye n'Ensoko TV uboroso bw'umugusi umuruburi kubwatya nabo kurigirirwa na kio muntu. Mwancho mwigeria ni chuma yetu kali 14 mutinyino gatano na gatatu mwaka ni chirubere 2025 no 2026 senchi abene kerokora mariogia mune chibu chabune chichinga kibune chiga igere bene ngato gososo mu rubero trobini tonge kumureka amangana manga na yege siasa korongo rwa gusimu mu Nairobi amone nsegima ya Kenya ali agendrere na yara chikokorekana asenchire yege siasa senchire abene nigotogo chakabene kera manga endete kokorekana nene nigotorenga etaro yaba mura bali bakomotogia nabo bakomusira Matiangi Fred asoko bolie kiroke barayibwense bose bochoria bonne anda gosense kyamakere gya Jubilee nigagendereta chinsemo ao chiarwango rwa gusito kabara baresezemo basia tokaraba ko enda bakesemo ya mukomoni me county Nyamira nabo nigo bagendereta ao ditukalya lero nabo igo nigo mwako ibu marebwe kyamike gya Jubilee Daktari Fred Okengo Matiangi abwate tare ya kurwa chinsemo o chiamulot sotik we kagenda semo we kachi ko tare ya asumu chomone onaroko asagenderete kukoyi asagenderete kurya chikura usio bochorio bone nabo igo kurya kwego kaboko insere kyamakeria agya Jubilee kati anda manga genderete to chikwa ne mambia ayabone igano nyanigo amari tamane arekan sana gotabo asikyamakeria gosa asomo boligo sese committee yabantu ikomi bali bachore tugo chia kweneke manifesto igatie kyamakeria kya ODM manakeri kya UDA broad based government bali tayu no omokonyi umarebwense Professor Abraham Idore Kindiki nabo igo mone baba waziri Musalia Mudavadi genterebone igakenderete koreta chino rechi abande abangeri na bambolia manene inga ine ngiguse amari tabo agochiko ataye ase committee yeju yabantu ikomi ayo nsinto chikugeria anene kero bali ko sekere ekyamakeri kya ODM kendrete ko tebanga goika unende goika serikali eba ekere gukere kyobo ko jibu marebwese bose obochorio bone bo mwaka 2025 nebere ine ekeneke manyeno kya benengo marebwense rigate ko mutiga isiko kiture Kindiki naboigo oye gose naboigo omone wa waziri Musalia Mudavadi inere ekyamakia kya batako jige komerwa ne kyamakeria kya UDA nere ryetari aende ase committee yeyo aina mangana mange to chiko kware mambya nabageni bane abo bayikire nene go batari kimago chiko kwa nayo mutya mwancho mugireria mambya bonega kweteseni kyo kyabene egie Ensoko TV marebwense tukorega mega yoko ende se parade na gwetie parade ya habana jeshi bale batoka bakubikira chiguto nige soga tana gukwana nabo menyebe mochiwe Doret asa tukoba ko mochi maiso marore omo kabere marebwense ya Kenya uri Muigai Kenyatta asinga kirine rogo sira campaign chi opposition kiribune nchera ya mo yokomorwanie segi ayonse chikogeria mambya aja abona igana ne ekera manga gendretana nigo mugabana we county ya Omabay Gladys Wanga ayane kiribuna kibura buru nigo chikoreto na ekyombekeri na mwananchi asichisegi gose chiguni bali bagotumeka ebiyoge aigati ya bemyoro amo one chirungu nanya nigo mu PS wa mangana y'uburendi bwaime Raymond Omoro bwasoki na batebanga etaro yalinda mwananchi litwetu mapiri ase county ya Homabay niyo chikobe etaro yo mareme nonde bwenzi orachigo swana na koreta chibura buru nigo chikoruge tambukerege chindi ekiri chiko ngati yali one sena kabombere to chiko kwana bagani bane mambi yabonega abo bayikireme studio mwanchemoria yatogo chiko chake senche yabene kwende timu asekwebanga timu ya Malawi nigo basoire se finali ya kombe keba subati kya WAFCON asentunde ntangani kabisa ime ye myaka imengekerage myaka nge emeronge biro gose myaka nge 15 no moiga elio moelio barenge se finali go yarengo mwaka wechirubere na 2010 kuruelio mbana kora gose mbana ko so nende se mino bya WAFCON kwende round yeje nigo bachiteba ga so atari toko so baikire ase finali magako ke go so yarengia sana emega yoko nyikura timu yenseria ya Algeria tigoli 3 asayamo na kuletire tigiti go so ase finali ga kombe kio kia WAFCON kia finali wote teso ali tukolie Jumamosi gati ya Malawi ne timu uyense ya Morocco ime ya Rabat gari Morocco nanyanigo nige magane mengene takobe kwa kebrange Malawi imbanya kubagoso ne yonse ya WAFCON kwende bone gabna basoire nigo bakira se finali na timu uyense ya Morocco nero bayire myaka ange 15 iganera bataraso ase timu yense ya Cameroon bayire ange myaka 15 baro bataraso ase finali ya kombe kio elio moeli ya keroba renga se finali no kwenda bonega niko nende chitimu chonse cha wirisi kase kigetambe chomera
ase finali entindi timu ya Morocco ni ocho chesayo kuligali bagalia kabiri tukolie Jumamosi tukolie anke gatiye timu ya Algeria na baigo timu ya finali go se finali itikoseribwa alitiko olie Jumapili kero ligenense ya Bongereza maneli ya Kenya eligereti ko chakabene echi weekend egocha na baigo weekend into bata kama ya community shila jonto chunya kwana asense media ayeti go sekwende bende trobini ya chakire mambi ya bonega ya rebosio ngati ari kwange tirabaga ni bali tukare tarionde go tatika mbena simoko uyo manekene maondo buna mauko junior uyo begeto bunya masibu ya na maisa yonsi go chikulie kero keria ko MCA ase ward area Monyero egotoka sense moye bunge ya Kitutu uchache noti na baigo guche kwa na into amangana mangi la baigo eganga yaye yo kulie kero kia sentunda ya kabere bono mega yo korego mwaka w'icubere na 2022 yo kubale nere ese egmese ya rero itukarero tarionde go tatika Lazarus Ogetonere kulie kero ke MCA kurwa sense moya kware gotoka essence moye ebunge ya Embakasi South aigai moye county ya Nairobi na rengo cyargo kwanda ne nki kyagerere kobe ko byamasibaye asoko rye kyo MCA ime ya kware ime yo mucho Nairobi korende tali essence moye rogongoro rya rwabusi ya yonsi bito ya kwandra Thomas Gosuka na bone Trovini ya chakire mambi ya bone iga nchego nkoro kwa Daniel Omwaga Togo chakabene Trovini mambi ya bonega no magano mutangani kigima na sebono umubunge bwensemo ye bunge ya West Mugrango Moskesi Mugaka niga kwande kurwa magachamani ye bunge enagatebanga na kusenda kwikira kibura bujege siasa ekigendete kwenike bwa ase chingongo au chense ya Kenya nene imeye county ya Nyamira eyuere county ere imense ye bunge yensemo yaye nonyeni go kwana kurwa sama magachamani ye bunge emorgo bari tukuregoro Mugaka niga tebiringa abara igetembale bagusira kisegiye kiyaga niga barenga mbachi bari ko buchikura busyo bochori ibogo chananya nigo Mugaka bona ganiri oborendi kobeku astinse mo chimenyaga abuna matanga na bogeme yege siasa kereko ba age kweneki bwatango torage chinkwana chiaye litukoregor maragoba. Mr. Speaker, for giving me this opportunity to request for a statement regarding rising incidents of political violence and insecurity across the country. Honorable Speaker, pursuant to the provisions of Standing Order number 44-2C, I rise to request for a statement from the chairperson of the Departmental Committee on Administration and Internal Security regarding the rising incidents of political violence and insecurity across the country and particularly in my Nyamira County. Honorable Speaker, the country has recently experienced an alarming increase in incidents of violence between rival political factions during public gatherings, particularly during funeral ceremonies, which are traditionally regarded as very solemn occasions for families and communities to mourn and accord their departed loved ones a dignified send-off. Regrettably, Mr. Speaker, these occasions have increasingly been disrupted by organized goons, resulting in chaos, destruction of property, fatalities, injuries, and heightened insecurity. On 25th June 2026, Mr. Speaker, for instance, a seemingly organized group of unknown origin disrupted a funeral ceremony at Endereti in Omachoge Borabu constituency. Similarly, on the 5th of July 2026, another funeral gathering for Mama Jemima Mokogi, my own aunt, conducted at Nyamira Comprehensive School in West Mugrango constituency was disrupted. By an organized group led by political failures, causing panic and disorder. More recently, Mr. Speaker, on the 24th July 2026, yet another funeral gathering was violently disrupted by another unknown organized group. Not to mention, Mr. Speaker, that earlier on, a funeral of 24 deaths arising out of a road accident was disrupted at Rangenyo in my own constituency
just like another funeral for a wife of Pastor Sami Ongondo was disrupted at Gianchore by organized goons. These recurring incidents, Mr. Speaker, have denied bereaved families the opportunity to mourn in dignity. It has exposed mourners to fear and possible physical harm, and it has undermined the very constitutional rights to security, peaceful assembly, and freedom of association that are fundamental rights under our 2010 Constitution. Honorable Speaker, it is against this background that I request for a statement from the chairperson of the Departmental Committee on Administration and Internal Security on the following. Number one, the measures being taken by our government to curb the rising incidents of political violence and insecurity, particularly the disruption of funeral ceremonies and other lawful public gatherings across the country. Number two, the status of investigations into the recent incidents in Nyamira County, one of which I personally recorded as an OB, particularly the disruption of funeral gatherings in Bomachoge, Borabu, and my West Mugrango constituency. Thirdly, Mr. Speaker, what steps are being taken to put in place to strengthen police presence and ensure adequate security during funeral ceremonies, political meetings, and other lawful public gatherings in order to safeguard public safety and protect constitutional rights? Mr. Speaker, I hope as an Adventist, during these camp meetings ongoing, these goons do not extend their tentacles there, and it is on that note, Mr. Speaker, I thank you for giving me the opportunity to make this request. Togo skamotu mwanchumugani gavana litko rigoro maraiwense ya Kenya Daktari William Samoei Ruto araete okobekurwe gutu kwa banajeshi gwetanikiri bwisano kuru asensemeria ya banajeshi ya Eldoret ya Besigaria ase abete koba agakote bangambu yamano gocha sabiboli osoko bareta abana babo baso ase kiragokeregia jeshi korangana no maraiwense kinige tambekiriki yana bigo bono niga atebete buna abaranya jeshi na bwege tambekirike manyirige tangani kabisa yokoreto morembe hamano wamo ime eyense ya Kenya gokwane kerekyo Ruto bono abagaya banajeshi abwo kore miremere ngiya na nene osowikirania endoro yaye go samoraye ya Vision 2060 waso mwaka w'ikibere 50 tirarange nkwana yo murebwense litukorego. Na nataka niwashukuru wazazi wote waliokuja kutoka sehemu mbalimbali kwa sherehe hii ya muhimu ya hawa vijana wetu. Hawa vijana mliotoa kwa serikali na kwa taifa la Kenya waweze kushughulika na mambo ya amani, mambo ya kuhakikisha taifa letu liko salama pande zote. Hawa vijana vile nimesema tutawashughulikia, tutawalinda pia na tutafanya kazi na wao ili taifa letu lipige hatua ya kwenda mbele. Pongezi nyinyi nyote, mkirudi nyumbani mpeleke salamu zetu nyumbani sehemu zote za taifa letu la Kenya, tukijua ya kwamba sisi ni taifa moja, mandugu ambao Mungu ametuweka pamoja katika taifa letu. The first duty of the Kenya Defence Forces remains and will continue to be the defense of our republic. Nothing dilutes that mandate, but the same capabilities that defend a modern nation also builds one. Military engineers strengthen strategic infrastructure. Military logistics move people, equipment, and relief supplies when civilian systems are overwhelmed. Military medicine saves lives when disaster or pandemic strikes. Cyber capability protects both
the defense systems that we have, and the digital infrastructure in banking, healthcare, transport, and government now depends on. Maritime capability secures our waters while it grows our trade, our fisheries, and our blue economy. Kenya has already proven this. When the nation needed disciplined execution and engineering delivered under pressure, it has called on the Kenya Defense Forces. Yesterday, Kenyans began a national conversation about the country we intend to build beyond Vision 2030. Not the next budget, not the next election, not even the next administration, but the Kenya we want to become across the decades ahead, a prosperous, self-reliant, and capable of guaranteeing every citizen a life of dignity. That conversation must include security. What must Kenya protect if the future we seek to build is to be possible? What must be built today to secure the nation we intend to become in 20, 30, or 50 years from now? Security and development are not competing priorities. They are the same foundation viewed from two different directions. Security enables development. Development strengthens security. The Constitution is clear on your mandate. Defend our sovereignty and territorial integrity. Support other authorities in emergencies and disasters. And with the approval of the National Assembly, restore peace where instability threatens the nation. Every one of these responsibilities is exercised under the Constitution and within the law. Wanchumugeria bono oikirabu no togo chikoswa ensemo yende ya kabere ensemo togo chikinyora bagani mambia bonega konkumo kwa na Benas Mouko unana wate kurukare niga kurigikirgo kira kyo MCA ensemo ye ward ya Monyero ensemo ye bunge ya Kitutu uchache note na ende sentunda tali ntanga ni kwende ntunda ya kabere auchi ya kwende kinganko nyarare kago sungore kiroge kyo na okeira go sibochole bwene bumwaka 2020 enebere oyo kabere me studio mambia bonega ilazara zogeto inere wetu bunyamasibuaye asokuriekirgo kyo ensemo ye ward ya gosensemo ye ward ya Kware iga imeye county ya Nairobi sensemo ye bunge ya Embakasi South nerengo tutergo kwana mange to kwana igoro ye epara erochibora yabone mu mwaka 2027 mambi ya bonega to chiko kwana mange igoro ya Linda Mwananchi chiko kwana mange igoro ye taro yeria ya Matiangi na to kwana mange igoro ye ensemeria ye Imoraibuense William Ruto nekera agatia barai barekane ko bakorwa na kunganya kurwa senseme ya UDA abaso senseme ya DCP ya mone bya makeria ya Kalonzo Musyoka kera makeria kya awaipa igo Thomas Goska Benas Mouko hamandaza zogeto no barembarabare togo chiko chakabene mega yokiri mutumoko musinini twiranire Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Magega ya televishoni ya Nsoko gwikasero yao kwanyoribaga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tukuralia gukwenyuria ogukwa gose okubonchuria
bono na bokonyori bagaria bene liyokuraria asegete senieke asoriguri liyake busani turikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchuria 0788 66 66 62. Chuo Kikuu cha Tangaza tumebobea katika kozi zifuatazo: PhD in Education, Masters in Theology, Bachelors of Arts and Communication, Diploma in Law, Certificate in Counseling Psychology. Tunafundisha TVET courses kama vile ICT, Diploma in Teacher Education. Tunafundisha lugha ya Kifaransa na Kijerumani. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi katika anwani inquiries@tangaza.ac.ke au tupige simu kwa nambari 0722204724 au 0711713910. Unaweza kututembelea katika chuo chetu mji wa Karen, jiji kuu la Nairobi, Lang'ata Road. Tangaza University, kuelimisha akili, kugeuza mioyo na kubadili maisha. Ine asama kia ya mbireo seino mbireo asama tuko amaega obugima bwakirari tuko bwomogusi nigo bwale gosirwa nobolemi rikomera riburga risamora byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire ribaga rikiage asenka yomogusi nobonchereria noborokia nobonyanyimbo gose nobwagachi somoroberio wikiage kyomogusi nobe gokumerana na inche Frida Kerbo kera ritkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga nomugusi korwa chingongo eliokumanya naki bakwenyorera engere yabo ya kera ritko tomocha. Eye Nensoko TV, uboroso bw'omugusi. Magega ya televishoni ya Nsoko gwikasero yao kwa nyori baga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia gukwenyulia ogukwa gose okubonchuria bono na bokonyori baga lyabene liyokuralia asegete senieke asoriguri liyake busani turikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchuria 0788 66 66 62. Mwancho muligereri Nensoko TV egeta sena mbeyemo aseliro baliagusi aiga no mugusi yakwa iguribaga na konyarako baga gotegereru ase chinse 24 asa matuko atanabera seiki. Mwancho muligereri Nsoko TV nechikobwata ase chi county cheto ibere chiagusi ekse county ya Nyamira na county ya Kisii ase njira yoboikeranu na nene mono ntonyareko batoko genda ase bali chinsemo chire isiko yagusi ase chinsemo buna ichana kuru. Mwancho muligereri elitonyareko batoko wa omugusi ora sensemo ya nakuru libaga elianyareko bakoigwewa na nene mono ntonyareko batoko so ase chinsemo Childoret no mugusi ora ase chinsemo Childoret nera nyareko bakoigwewa. Mwancho muligereri ntonyareko batoko genda ase bali barasa masamba una chinsemo chia molo
alias omogusi yare emuretie tunyare koba tokoire kegusioro no mugusi anyare koba gakoigwa asenchera enkeranu chinsemo chia Mombasa tunyare koba togoikoro nerio mugusi nere anyare koba gakoigwa asenchera enkeranu aiga omwancho murigereria segeta seni ya Soko TV no gotochi koba togokora igekuru gyaito tunyare koba togekora asenchera bwenerete mwancho murigereri aiga ntokoreri bina nekera obwato muchando wasiririo yo mino mwancho murigereri tunyare koba togokorareria okorari kwanya gusira asenchera ebwenerete Soko TV oboroso bw'omugusi mrna nabali b'ekinguru erikwe manyabo na wataka kuruchitanenya chinse Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemu, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke nakige kos kiamesa yamangana mayia. Eye nen Soko TV, oboroso bw'omugusi. Karibu nendo mwancho mwireria mambi abonega tugendera manga nene seburo byege siasa na gotega ni bwatabaga nikiteka cyabyo kire 30 na isona ibere chinsa ninye chiamambe mugeni mutangani Benas Moko huyu na tebu na botambo mekena Moko Junior kodiye kirokere kiwe msiasa semo ya ward ya Munyerero egotoka semo ya bunga ya kituto chenote mugeni okabere Lazarus Ogeto mugeni sentuni tangani kabisa goche ibege tesindigeto ye TV Gian Soko na ere obege to nyamasibu aya bwana bwensi kodiye kirokere kiwe msie asense media aya kware kwane manyekaine asamangana mangi gusheto kwana nene asamangana aria aya konye bwatania ime yansemo yebunga ya Embakasi South aigaima ye county Nairobi nesenchi la bere sengenche chingaki nigonko bareta hoyo moso yomo emambia ajabone. Karibu sana mheshimiwa. Pia mano murari matuka mange I think ngakina harenge gaiga last ne kero twasiretio muske yokabeire Prime Minister Raila Odinga ngate na iri yo mwisho harenge studio ya Soko TV matukara abeira mange na kawaida mna tokoteba siasa ni bwata mangana mange ndro tokora teka break kidogo kwara arategerera nkia abantu bakoteba nkia abantu abutagete kugambira magani yabo gocha sore guseningi batagete na around eri na rigetio bo MC muna bange bumanyete na bora nyore ngana n'abantu atukugambira mbatagete maybe go promote gusemba tagete bagotebi ngwatemete korara atiko mungane rateme ono break na ara irete gotegera abantu na ara ategereire na kwone n'abantu baminta so bwagare ono lichibuli abo guchimusinyimbuate igo nabora ise go break ye amaro ya bangiri tukuyayo nabora ya president yokurigi baro MC ya biroge bibyozi omoralike ronge ogerekia muntu biroge bibyozi wazi ya tangazo ngekere fakandi onde bwezi omo Kenya obwate miako gwata masakarari aganeri ne miaka ne gwanjerete nabo kobolikero ogende yonsi igo na abole tigero na botikyo bo MCA teri lazima ngana na ngi koboli twategerera na ategerera abantu munanje na ara akorere several meetings na bwate meeting ete yarenga so successive mutie news tare sarasinga na kwandite na abantu kaba maonia nabo bakanga yabo bono ngonya kwanirande ngonya konya share dole ne team ya neri toko bwatira basamwa na each campaign wango iganimba tebinga inkingo gikori ginobo MC obado useba usenkero gokende sino bugabana ko byo zininde qualified karibu sana mheshimiwa na Basogeta Soko TV ni hostiane na mwatiri ngukugeto nyandieka njende ne kero kyo MC kware na kware Nairobi wala stem na rengo kasukuma kini chikora chikangea kino ningata no last mono nsukume ne chikuru chonsi pakato nyakiro kia igo na gitali ntunda ntangani ene yakabere last time 2022 kwa rengo na rengo chamaki
nalenge independent and bado independent na bora independent ngite kugeria kiama kia roko what experience siasa ya Kenya na chama katu alenge kebugiza kekolia last election nomination ye chama onji watu wakorogonge mfano muntu alenge MCA last time aspirant ya ODM aro chibesa akayo certificate bila nomination onto kwa muntu okobwa ona nyozi tubate good network gali na ground ya abantu obisi watatia na bila gosambe yeah ligote kwa na weka kwa nden kwa ranga kientambe bali bali independent tali bange sana bakubwa kwana nga muntu wete independent tali bange sana bakubwa lakini independent au kwa ground lazima kwa na wantabange that's why we are independent lazima mwetume mada chama muntu aocha yatena tosha kalonza ko ndale for example kalonza ko cha ground hata hivyo muntu ndio ipata lakini independent asma atokora bange advantage asma tume ya that's why independent bange kweta bali iko soka ngana yo gwasi okumbo yo asoko ira ticket ticket ya chama nako ntete kina ndio soro mweshimwa bena sikere ndumne kingero kwa mashito kwa ningete igoro bwasi okubo ko egwa okurwanire kirogete gwetre ticket gete mense ya Kenya is it open ya muna oyo mintatebire chichame chichiro chio abanyene chichame chi abange babo abagoparate like timaitinga na kindali bekira kini abagoparate kuna conmanship nyinge se abantu aba batenete nabo ababwate biroge se political parties ekiago te baterige tangani na arakerorire nande moso ini Nairobi nokere common mashinani ndwa abatokora siasa chia mashinani nake Nairobi nokere common but nande manya iga ini Nairobi a political when you are in a political party so to tabanga te two reading political parties ekeromo twaraligeni siasa ya Kenya usanginga te two reading political parties Nairobi kerore around to those political parties so basically no majority abantu bwate in Nairobi MCs and MPs abanga barwete itatenete na UDA amagatenena na ODM independent I don't think no mujume twato we don't have independent ndo twato yomo yo Kasarani no mugabano ringe na aragetuisko ringe inga kyabo mugabana Umeru Former Governor Meru na so independent yeah independent but ani inda kwanda siasa jana Nairobi siasa jana Nairobi mai siasa jana Nairobi gitagete na kongoja kubeka abantu hamwe abatagete political parties ngo konya chire for example asangi bono totebere muna bono for example DM yabwate meeting gosenese egwodi yo mitako boli kwale totebenga ODM yabwate function gali e party nabo sangia nguziro omongusori abantu through a party kwanyoreri bagwakorere kwakwanire n'abantu unlike ribwe tuma iwe kujanyora abantu chichama ngoje chire chiakora chiachangia moso in Nairobi but again no chama ejino to jitegemete te two reading chiro sanginga na chire mstari wa mbere ngoje chire chi ne biashara usangi bagokora nje personally na inche na any country problem neyu ngega Nairobi but through my friend Olekoboli na lenge muna manager ya 2017 iko tuwari netu but we stood on a ground paka tokaigwa ikwerende otuanyichirete ne jingu nakyo nakinda tebyo yo mintoga kolie kerogo nje ngolie kerogo reserve siasa chia Nairobi na siasa chia kwerende njire a bit different biga Nairobi no nye political parties njiri chiwata manganabo mbuya naro gorara fight yoro you fight kabisa Nairobi between yourself you fight kwa manyoko janja bali bakutumeka nayo fight go maete gentonke yo siasa to tenga gentonke yo ko you fight for it go ikorwa nirere yani go kurwa na kwa maokenyora ini Nairobi political parties ngo jangia jire sana mashinani nabagotira none kwerendo sankinga no independent mete mashinani go ikera abantu ni hisi cause no muntu ko ndanji gukwana ngwane ne antiane ngwane na ango yane ngwane na abairi Nairobi no muntu baruete kurwese baruete bonse ko kumero muguzi no muguzi tamedia saruete bono goja kubeka abantu abahamo ni ngumu na kyo sangi political parties chiwo changira kire naro sangi independent yore na ndo maete gwetoma mwishimo ogeto timetiko sikwa igurengani yu number 1 kwa nako temba kwa so say party what happened and onya kwa nne watemete
wasapati tena na think observe hapo ni siasa ya Nairobi for since 07 07 na 2013 rengese campaign team ya mheshimiwa Gavana Kidero watu ngeni church ya area Sanbaka South mheshimiwa na lengo tena eneo ODM usithiria na aliye kidogo ono siasa ya parties tuafuatilia sana sasa ya parties netegete resources sisa ine sinyo mate kwa ndani chama asma organization fia 100,000 kwa mfano lakini tu mawazo ya chama alafu ndio wate delegates me funds ijume bimonto na abantu walitole abantu wa grassroots tutali fanya stable tamanage sasa sio ngamona kana na focus sasa 2013 weza afundo mine ne mugusio ngote na ODM tutoa kama support sana ground kwa MCA tokaenda nomination also pata team sinyo ODM na lengo ndango ODM so tangu wenjaje ODM kururu pakanse ground wata kana nominations cha ODM geto aba sasa yakwa lenge MCA that time we are the numbers walito angeza ndio mugusi lakini wakato manipulations wakora kidogo akanywa certificate tuyo baadaye chiweza chatu mugete mate siasa na nyimbo moto ne biasa moto aitakigora de baida de no kwa chosa rais no ticket same thing happened in 2017 kwa friend odenga na wiper na same guy yule 2013 mugusio huyo nakatema 2017 na ODM bado tukame kwa ground andu juku keto tuenda ka 2017 yaito no montara olenga minimete MCA akacho kutena wa MCA bono dio lengo mogere akagoki agatigero yo bako the same thing no niko anchakiri lakini muntu tangasiro mwe iko bwasi okumbo yo somangane kwa mboyo gari ne is about chibesa no ukabila for example chama na ODM wa fefa wantu babo sana hata chama netu chama yetu wako nda same thing na wiper mato wiper na ne ya Wanyangoli chama nie go mount outside those tribes no what ground I promise to konya certificate those are the key and those are the key parties unless to wako sima basi kama kiamo unless wote wanga mugusine tu kwa fiora so na wote wenga na to konya unless wono do unless the key parties in Nairobi mpaka south is wiper na ODM yanga before msio kwa roba negano ne wiper goto sio wiper akwesa ticket ande mukamba karali ande bana they dominate so you go you waste your money over 100,000 on nominations kimbaltok endosi monto personally what do you risk bono kwa na independent ngakigwete personally ngakifirite ground kia kulingana na njira after immediate after election tinyite kukorara imekuwa ground kwa address issues za barabara kwa issues za poor drainage sinyini matena independent nako sinyide tatu wewe ya chama na ukabiongoche waipebeke kwa mkutano mata alikuwa rali mmoja wako advantage wala simona ochaka pema oikera ntabangi mapema ndio konya ngochitero kwanda mange hanene gore ya poor drainage yo endrete kuchanda sana nsema ya kware miensemo Embakasi South kone ntogoche guska samanganige siasa ya endrete mushimwa Benas gusina rore gotubuka kwe egekundi gete nakyo kero kelinda Matiang'i timedose wa kerole kawarra bare bobasiga lit kolinde bakona morrake basogatia abasai banda bangi kawarra bako ndo litukuria mu bangi mu community kuria mu isonde etimetinga kiora kwandi goruyo egenti kikiarinda Matiang'i nene kaba tanga Matiang'i sikuija kwenye rupungu tsie kwa kare campaign yakwende abasai mbari bachi nakiora kwande gochakwe egikosi kyane merongo rwagusi egikosi kyo na kerole lakini tinda interact na kerokyo na arage fuatirire muno gya korachi shughuli chiabo moso se grassroots sensema ya emitandao siasa ikonya go change muno tukonya gukaripia etariki ya yechukura siasa ikonya go change ekene ngeringa
abagusi ntutagete twanjete Matiang'i lakini ande naro ntubwata abantu bakumurwani moso abantu abo baji from the other side bono effort yaye elia gutaka kobe elia bekiro already konyora yaroreka se ground konye konye bantu mba gutuka bakonya ko mete siasa ye propaganda nero nguchangire sana izi siasa ngwarora juzi mbang yako tebanga Matiang'i okorire kiuchire state house botuko ngate ngwarore gente ikyo so abangi na bali baito na bagaka ne bichana bali gusanginga gusiari egasi yabe nyinge maybe mbeyo mitandao igo bago tegemegento kiri bakoraki bakotebiwa ndeizi sana gocha kugura idea yenga Matiang'i okorire kiuchire za serikali bono egekundi keria I think yune ganke ne gekundi keria formula tigu kikonya kominyoka kosi ngoranga kegutara in constituencies bono by that way ngonya ko inform kira abantu wasanga kwa propaganda ria jitenga Matiang'i na jiteza serikali waikare watenga ndu Matiang'i taragenda ande Matiang'i no wale se kenyanganyiro na barabumbi yabare nande naro chengo sege kora na murara kebaso na kusindo kwate bichane bya viresi in politics so tuminda atebe si itsaprasi si Matiang'i na ndento takeire bono muthonyo gukaribia election ntutakeire korora kibikundi birine bye bichana konya bagusito katake tubugambio tutageta korora na gikundi kindi kiabangi na munakeri na gikundi keno na bagaka na bara gikundi kiabo munakeri gikonya goraki gikonya gutara kuraria mangana Matiang'i koja ko ira jikura jobo president teli rais ritangani na goja wanjira ni runa the whole community ngabona gusiba goitabira gose muna boikoye bagoitabire na kero kitere gento kiri rais goike 40 akoreki ebe kuorore chieto na ande isaine bono egikundi kelimbi yakere na ande ngetakere kebe supported na ande ntutaketa kore gikundi keno ne kiabangina kigokora the same no ne gikundi ki kiabaga yokora the same yeah Mheshimiwa Lazarus tima tinki kwatere to ni independent lakini mumuro gito kuwori ari chikura twarange no goswa jubiri nayo niko gusegaria sesemo ya kware yaba gusimbara mbwate bikundi biri bigo support yo mwana bolira ba Fred Okengo asane no ntoba gusi astore Kenya ngima ose worldwide lazima teme sana tosikume dietedi Matiang'i simata ko siasa pusha wana waone tosikume yo mwindo ma asai kama tasu kwa chakerenga wono keto ko no independent ngoda gonde nda mwananchi anda Matiang'i wing sinjina isona wone ageto waka ground awonda na Matiang'i asima batenje mugusi nanda mugusi toke Matiang'i to sukuma ageto kwa ngisiza ya ground to tanda munda smwa beta kwanza tiri Matiang'i to njukwaza ntuweka tra muitaba kabisa bali kato muitabe kabisa bono days naone kabira mdiskote na kinywa to support to tanda mndo ninda mwananchi ya Matiang'i ya usi wanda ande ba ebe ngeba ne dekeke a national movement sinye Matiang'i mata teke kerokia national ngoni astem goes by enko ni kale chanda bo to wakameka kunikia ninda Matiang'i kebe ninda Matiang'i national wide so to wacho corporate ni tu aspirant lafu to kwa na mtu they considers nyama tete pato wachi ground auto what maybe banyo kujaleka auto certificate na Jubilee auto direct iko baru grasi chagu sibon ba kora bache national kwa ile kisi Matiang'i sa national figure ndikiwa ndo wa cha Nairobi mtu Matiang'i ngewana matekenya sasa Kenya siasa propaganda nyingere wako siasa na monde ya kwa sababu monde wetu kwa momo represent ya gusi huwe kwa wache tuchakere Nairobi kewe national go linda Matiang'i wache Nairobi ya tuchake Nairobi wewe kwa national ngebona ndikiwa ya jamii yeah mia muno kidirende inta fini kidogo munaye omo koli siasa ya Nairobi ango bono munaye noche kundi muneke kiabete form dumete siasa yeneta gete
creativity gete inono muno ni muri Nairobi ango nayo wa form group eri na renge Mombasa theater time ngasangia abaguzi ba Mombasa ba form group nere koroku pakwerokerie tagete format yangi ni Mombasa paka ya build madyangi akagaenda yokoraki akachikupa kwane yeah chance the time I was in Mombasa nga atenge kwerende you but no na atende na wala bati kona atende but injiteli monto Mombasa bono oroje turuwe kwerende liba roje nga ba family ya Matiangi kosi naba kusiri tangani banjira nirenga umuntu itoyo muitongo boli aro kwerende na ande tutagete tumusire muno mugusi bakarosie group yeyu in fact egina kintararora ase aba aspirants bali bakoboli chikura kuru Nairobi batagete koligi through Jubilee kuru Nairobi egina kintararora egento ndagotebi my brother from Kware ngwa kwana bya sana bakamba mbabwate chama yabe kuruku Wiper ODM abagere ine abagere na DCP nerororo chichame jinjiri associated na ntobekanga bokapira mboyo batinjira associated no boka na tribal njiro na inubono numanyete Matiangi ngori yale anga ari Kware ward anga ibona na yokora libone kwende nene ya Matiangi sana angu wa formula na ka group gali ko support Matiangi by the way through that we nabo sanga na kwangusire na aba kusia bange gochese kwirende gochese kambia ko sibono igaro cities aba kusia bange Jubilee bale na lemba tagete Matiangi anga libono kwangire korosige ntogete muna ikyulinda Matiangi gose youth for Matiangi something for Matiangi tu nabo sangi ya futire Matiangi ata tanga hai teise group ngunya kora gento gete from Kware tianga rengoreki mbaligereri I think before Matiangi ataraja kongya Nairobi na bora munguse usangi ujire kokoraki kubaligi Nairobi usangi mwamokonyire kurei strategy ya kwaruma eta na kwa inunu mugono muno inwa bana siasa bana Nairobi numa etena kisiasa ya Nairobi okoru maybe more than even Matiangi itself ngendo ngere mora kwa musangi mwamufutira aje kubakwanira maybe korenga mweshimwa nabo mugo form onye ba gusitimeti enga preparation ya Kware I don't know maybe I don't know kwa bere siasa ali nga kintambe ingese ukitanga ine so obonge Kware bakamba ba usiwone mpaka south kwa ni general mwate kwa ni mpaka south mpaka south kwa kwa Kiabusi mpaka south despite wakambara bange into to that advantage na Agusi alafu the western block and you have been supporting our girl for some time now so gato mpaka south mpaka east kereto ko nege ko keri to kwa Usiland wa to portion bia sen mpaka south to Usina go good number do ko yeme kam left to just away city awaluya abaminto na bagere ko barais nimeta this you western Kenya kwani mata mpaka south iko kwa Usi to portion bia yeah zintuwate namba labda tochi korre amangana ensemo ya Matiangi mwishimwa Benas timetinga kiora igereri goro oyoguche kwikaranza hemese ya rekani ko benkong andene mega yoguche kwa linda mwananchi hemese yoguche kwikaranza na watema wochora yoraj kora yoraj kora kirogo kiria kibu president siwa gatemba ku mwaka isko murai wense William Ruto abantu bange besokiriga butore linda mwananchi achire from nowhere ba chena na mono seneta ku county ya Nairobi tore regali ensemo iriende gashagwa naro ne bakabate chike chere gote abari nkubori ari ntwate Fred Matiangi ku Jubilee ntwate Kalonzo Musyoka tibetinga kiroche is it going Matiangi na come through litangani na ba come through akome through enjereya litangani egrupu ye bonsi abalenga nabo bakobole bo president kero muntu litangani wese kuligereri kero muntu bwe tomire aje gukora consolidate ground kiaje kuru murabona Matiangi wese korige Matiangi okorire chin road sana ni gusi same thing to Kalonzo same thing to Gachagua now also SMS line ngongwe kali lakini nje kera ngokeli ngoja nara keli this way etiquette yerigere kero tukora rusiri katika Gachagua kosiera na bwate impeachment cases na bwate impeachment cases na kisheria once you are impeached to konyara wakora kobori kerogo patimba muganeti mpaka neti kwerende ya cause obese kole no muntu bwato munguzo sana na bwate chinguru chiaye na bwate abantara direction pone meseri go to bwate ticket
korukunga eita Kalonzo Matiang'i ose Matiang'i Kalonzo ani Kalonzo Matiang'i ose Sifuna Matiang'i ose Sifuna Kalonzo ando Sifuna nairo chikobe deputy no ani tetu na bako be president na bako bonse asa bantu batatu na bako be president na bako be deputy gana over frontier da batatu poni gento kigo chiko changia litangani Kalonzo ngokerigereri tobese kobeka Kalonzo abato na bwate experience maybe obaire serikali se miaka menge na bwate experience lakini abara aburu resources kungwara korani campaign ngo igujibeza babe kujukorani campaign Kalonzo mweka choose na tebanga is worth 50 million kara oda is worth 50 million already to atebi we campaign yetha kere otumeka around 6 billion so you see you need resources yata kole thiki atabuati so you need someone bagokora bwate resources these resources Sifuna tabuati ngotebe kanere nga Matiang'i na bwate resources so ekwerende Matiang'i koba in between Kalonzo na koba in between ya so koba in between Kalonzo na Sifuna na bego chikolete campaign ili akolete kwerende ganiri ekini yakame kiboni experience Kalonzo na bwate experience Matiang'i na bwate experience osabiri serikali for 10 years Sifuna ana tabwati resources tabwati experience is been a senator in Nairobi for 5 years but na bwata umuntu so na bwata abantu but tabwati binde ibere tabwati resources na tabwati experience because taraba kwerende Sifuna ndokonyara go track kento keria kolire muna Matiang'i korekera kwa nango tebare karatu arenge education karatu arenge usalama na bwate genta akolire Kalonzo bwe gone na bwate but Sifuna tabwati so Sifuna ekerenga kie konge campaign betetense kumubekera propaganda kumupini down ni raisi kosi era binte byonse bibere tabuati bono a combination ya Matiang'i na bwate bot Matiang'i na bwate experience na bwate resources so chikuru Matiang'i na bwate resources Matiang'i karo kumurigereria none ngenja operate nande ne kiama kia ya noroje ne kiango so Jubilee ne bwate chibeza Jubilee agamba for 10 years ine chama bwate chibeza nande Jubilee ne bwate nonye structures njire down to the ground echama lite chama kujikongea ko weka no delegates so ende kusiome form delegates cause already mbaroro bado ina mwanji no teraba chama you see na ande keko jakobe chama no tegete bano kongea ko register from delegates etware delegates from all corners so injabone karongo kerigereria asa abantu abonsi Matiang'i eregale eitabe presidential candidate kosabe running mate the worst erabe nanda bego chance abantu abonsi kero mondara ni kifiake yes ingi ko bena begora ni kifiake ande ituraben na bakora kero muntu nabo kero muntu akanda kifiaka ali running mate ya Matiang'i andali running mate ose ngoro central onda andali kurwa barani buka etari ticketing ayo mure bwenso chiri ko yana bisi oji tubadali jiko nje karongo kerigereria chikora chiabaganiro nye bakorani chiabaganiru nabo toraji komisi eri ya 50+1 nande karongo kerigereria nande mbagenda kifiake kero muntu kando maybe no wina mbawari bana barabeta abo muraibwense karo kolige bana ega aste abwata sa chikura chia ye aste yo tabuati province tenena sa block no en centro ani no nye lift fare is not a block for nini Faruzo but bone side ende ya opposition mbabuate muna centro about there is a block for one person maybe na Nyanza na bosa it's a block but ende Nyanza kidogo ne Nyanza bageremba ro abagusimba ro to kumanyanga Matiang'i gote na bagera bamba to bwatsi ko sinto twara babwatsiri for nini so nemesi gakare ngongu lakini rende gwijeba weitigurwo muna intwaba totally go advocate for president wa William Ruto ndole ne kene nganjire ndo sira agende ngurwaro Mheshimiwa Razalas sansora ngemese yu umumrito nache na make through gatia Kalonzo na mona gatia bande sasa ya Kenya matenero ne indiko biko damni sasa ya Kenya mora wense ndo kiamana sana resources they don't meet kwa Kalonzo
Matiang'i na Sifuna. They don't meet. So you go baba na batichiwa. Sasa baba ainge komo tu. Na bate chwa chai cash chai akwe kemesa alafu uri suppose kile na bate chai. Ndio yakawere na numbers. Echijiwa komo jigo tu wakasiko na Matiang'i. Lakini wana Matiang'i ndio kila makonye ndio record ya iona. Kikaje kwenye Matiang'i sana. Still wide track record. And sasa ya Kenya wani sikira woni ana huko hata huko na ulifanya nini? Kila Matiang'i from Trana. Sio ko really said ya resources was the don't meet. No, lakini Matiang'i to muligereri muna. Okay, ngona jetu kidogo. Matiang'i to muligereri muna as an individual. Matiang'i muligereri muna Jubilee as resources. Na ando wese kuligereri Jubilee. Wese kuligereri na bagaka bekeire bakutara nere kurwe nsema ya Jubilee. Na bagaka babwate resources chiro. Tea ke ogetugendera kwa bwate. Ndi yakabata okay kama nyo Jubilee bawote ba yesterday tutakwante ne kyakwante. Awa ule ko banga banta bonse. Same to hata was support sana Sifuna. Go they don't and but siasa individual level. I beg us wewe kama individual uko na ngapi? Jina yata go to as individual level. I don't meet the results. What they use ko candidate you ask 6 billion. And I'm sure those three Gachagua range Sanjibi because Kalonzo, Sifuna na Matiang'i don't meet. Personally don't meet. Two, toko the numbers. Eji monto wazi to kabone to crowds, sima the crowds. Sifuna. Kalonzo, eji ko chawe narrow pako kambani chuka. Ko keto record nejo kwa Matiang'i. Go kulingana na maoni ya nene njina na webono endikaje kwa Matiang'i abe preso candidate the record hinya ndawanga watana no huyu alifanya ikeke akira to kujiko on ground ketu kwa siasa ke alengi minister of education na kote ABCD kini Kalonzo kwa watu kwa uro utakomataida nene pare asino tokoleti imetida iko kwa kisiasa kini Matiang'i wata no kila alengi minister no immigration si passport ndia to kwa rais ko those three things finance popularity na record Matiang'i record yako mwakatika alafu to yaende the finance maybe Jubilee as a party ule urwade maka yae so ikanizo kanini ako mkonya alafu kwa historia ya Matiang'i ndio matiko hata wade links to cha family wale webigenye kwa wade links cha family kama bina wate na wata fans chiama siku kidogo Mheshimiwa Gitaro sore Rigathi Gachagua na bwate information en sana tora abantu abandi sana wakunganya kurwa UDA tuko mukwanira nonye no yokuriga women rep Nairobi County Mheshimiwa Millicent Omanga tora bagabana ka uchinsi mwa Nyeri na Nyandoro bakunganya bagote bakana sara na bwate sene sana nanye bwate gusibo chori bone buje gusibo support na bachikoro chinyingi timetinga kira reker bagote banga ake itari kuma favor Fred Okengo Matiang'i how true is that okay kego ningi kira ga tamo favor kego rigijia sa individual reo ago favor Kalonzo na wate ba ago chamo tena udito mogote ne to suma ikiwa wate Kalonzo ago favor sinje Kalonzo kanisi manipulate na kuma twist mada jina ne saka dictator lakini mbona Matiang'i tako ya kumanipulate lakini wakato to ground kwa na wanto kumulima abantu na individuals kito kwa na to kusiasa ya ground abantu kwa abantu abaikoe kwa mfano ekiba mumundi support wako yange wote ya Matiang'i individual kitoja kwa na mtu individual na Matiang'i acha jinsi go ndo ata advantage onde rigiji tawo support Matiang'i lakini kila kitu kwa ndo kwa na gionda aba kwa ya banko se mulima kwa support Matiang'i sinjina the record ya kote
Mheshimiwa Benas etinga kire kwa nomente kende gore kwa yigora ya Gachagua kotebe kana chinku matunga tayo como prefer Matiang'i maybe Matiang'i are very harsh na yento yakabere sense mwende hamo ikoyo konyora rakera agukwana higa kwana sana igoro ya Matiang'i kwa ende oyo kagere kwa kingpin ya bwe kabonega rakora ngatathi como favor Matiang'i ya oyo ma Rigathi tali go favor Matiang'i two things ritangani umusimamo Matiang'i Muzima Matiang'i no manyire kanya otebire ni noise no if it is this way it is this way na Rigiji na utatali kujigotene genda takeire no go donate numbers bali baye na support yaye asabanda abajikubole bo president naga ni maybe omondo ekero bayire chikura ara ngwigwete ka gotebanga era atagete 70% maybe ekero serikali ya formigu aija tebe serikali etwa form ntagete 70% de serikali bintu mune bitaho jigotei Matiang'i ebine bintarate yo muntu uri aranyare kokoroga kiraizi kiakiri muna karunso ngote abarenga nare isi going na bukunyara kumuchenje birengererio ekine kigente getangani oboerete Matiang'i but bona ande karo tukurigereria DPS nkwane yu kali gojigotenena egento gyokata keire no go support yo muntu ta go support muntu amo supporters ya numbers na ndamo resources iga kujikurigeria umuntu yonkoa nkoa my numbers nabwate resources aranyare ko utilize chance yeyo koirekerogo inje kivyangu ekero nkorigereria narabeire nonye in national politics narabeire siasa from 2017 akolete siasa ga Nairobi ni na inatalete sana ni manyete engenje siasa is very expensive moso kero sanga no bora yokoli wensengima is very expensive wono oyonde ga kanyeta egu numbers na anda egu resources cause we kere na tata kwa tibesa 50 million echi no bo MP to koli na 50 million Gatoro shwa Kalonzo is worth 50 million in he said he has 50 million tuta go pirifu na tia kwate but no kero to koli kere tiri monto kwa resources former prime minister papa na etaro tumika resources na bwate goodwill ya bantu umuntu bono yobika sabanda bakuriye biru obwate goodwill oraegwe kwerende no ane chinze chinde chianje ngatika chimubwati we in resources origereri ni Matiang'i muntu muna oyonde nare kone nabwate numbers lakini numbers without resources Kenya ga siasa ya Kenya number 1 not even numbers ni resources number 1 resources ni chicho kosera resources chicho kosera ngoja ku muntu ta noche chi meeting yechi ngoja kuikere rie campaign yebetetense rero kusangi nga rinda mwananchi gere gose NCPDA egrupu endegere gose nkamukunji yendegere gose ngibra abasa aba bakurigere naki nere rie turagenda tonyoreki tonyore besa si ajabu sangi goteni na ibieka igo inche tumi muna njumo nara kole siasa egente getangani siasa ni numbers ani ni resources kurwororo resources yechi inchiro jigo konya ko maintain numbers ni sawa ni numbers but not really numbers resources ne reta gete ko konye ko maintain ni numbers pira resources numbers ijenga kiru jitagete togo chinyora lakini ndwara resources ore karao do you think that the politics cha Kenya go change with time ndwara resources ore karao okay tumanye tinga ya ngeire go change ndo gutumia ekesi ekemo kia happen once yanya wapen igande kia happen once for the banga things have changed ndotakire torore some several cases muna chiri ekerwa kwa nira about karao nyamaiya another example gusi ngi yako nakani no nyamaiya no eba irete kwere resources support parties ngia bwate resources but bone karo support parties chibwate resources egento ngire ga bono goje yachangia bona abuno numbers bone gocha mubwate resources cause nje na bete in for of mo so mo ngwano yotenete kero kia nyamaiya no nyomete kurwari na related na abairi bane na changiete kidogo resources inji arengo nande no ane aspirants bali baboli mbabwate goodwill kurwa sabantu so resources inji arengo resources chiri chigakonya kubeka numbers ya babamo believe myosangi tobwati ko sangi abantu bali mbabwati resources completely
resources jina bajira go change chikura chiri ngwaro chento kia peneti kwerende igese constituency ya Ruku kwende Meru Nyero cha rivara kwa by election mbere resources changed everything ngwaro che seti panyako keregende kiara kwa ngango irari chikura but bono the resources chiarenge korenda chikure chiarenge chinge so siasa ya Kenyero have resources first then bono chirende the numbers binde byonse garo ko birigereri muntu tayo munarigi chibona iga na ba ko numbers by tabo ta ko resources bo numbers ichi arachi umuntu already na resources ne garo to kori umuntu already na resources ichi nere no enchi no tabu atira kinye se pati yale ne pati manyire kwa resources na boko nyara komokonya ire kwirende na ande endongero yo minto getatebire ukwane no mu bona iga oyonde taraso kana ojinga kunya kurudirwa mangana taraso kumwe kunya kunya komoche giasoka kwane nere no muntu ule wise Uhuru. Na ndo gikoro je president yao teba igoronga muntu kwa finance ni fulani. Kenege ndaba kukuana nga andi kusena akoreki na asoka kwane lakini nere gakiri to kumenga ngadi kya bote. But siasa ya Kenya igocha ku change once oyonda asokiri. Abantu bamulima mbategeme mbaganyite sana oyonda kwane. Ingwana ya. Aboteba nabate seisano ne bagakirite. Yeah. Ntete tugererie clip kirega bu kiwa kwa kwandira igoro yo mara iwense meka yoko yese pass out ditukuri igoro. Na beta ko baka ukwana na koteba sana ngauru nero go finance timati iyo on your taking relia yekorende nabo mo producer na gonche se clip ikimura kegeria esenchera ere ya benen mugisema getegere kirupo kimura ibwensa beta ka ukwana Ruto igoro yo Uhuru Kenyatta go finance campaign ya campaign ya nsemo ya opposition ando ngakimokuru se ya ino igoro yenkwani timeti go semo de producer na kibwate kurende nabagechesa gose ya nabagechesa pima wale watu ule sponsor wao si alishindwa na maneno ya affordable housing, si alishindwa na mambo ya universal health coverage, si alishindwa na maneno ya kusomesha watoto wetu. Sasa ameenda kupanga vibaraka wake ati anatuma hapa watu ati wakuja washindane na mimi. Hawa watu nitawaosha asubuhi na mapema. Endeni uliza sponsor wenu, endeni mumuulize, mimi nilisaidia sponsor wenu ama namna gani? Na huyo sponsor wenu alishindwa. Sasa amewatuma ati mkuje mujaribu mimi. Mimi nataka niwaambie, kabla mujakuja tafuteni sera, tafuteni mpango, pangeni maono, alafu mkuje tushindane na mkuje na track record. Kila kiongozi anapimwa na ile kazi amefanya. Hakuna mtu atakuja kututapeli hapa ati atuambie sijui Kasongo one time must go ati alafu tumpatie kazi. Sponsor mheshimiwa Razara Soget sponsor ni moyo abadingoli awate wana Uhuru Kenyatta Uhuru kwa no leo mwenye Jubilee ande leo uskuma Jubilee leo mwenye Jubilee na Jubilee ante Matiang'i alafu kwa tatabei hiyo ndo ango sukumwa Sifuna paka bakamurega ya ODM ura kamaterega kwa kamaterega ko kutoka those two examples ogana una wate alafu kurani campaign ya kusia wantawa for example nda mwananchi unojina wakutara Kenya ngima mure we sasa ilio bwabo bawate sponsor sinyo kuweka chiga cha utapaka mere sawale bakwana kile kake tete chibesa wende kawa una watu kwa mega yae yeah timeti oyo kabiri muri bwense uritagire nabo ntako so siasa nabo ntako konya abantu zita sin iza ngano muri bwense yakora naked iza Kenyan na ndio nomata Kenya you have the right to vote na watu kwa opinion yana mimi hapa ndio ningetaka iende wao tawati bako sanos sinjina nomata Kenya na yatata mtu komongoza
Kasi is demonstrate ko mwana no ngo support. But uru ene support kare endito. Ekura chibesa na influence. That's why oni akobwa. Sinira bwate chibesa ndekia mana ke siasa ya Kenya. Alafu na bwate influence. Alafu ne kura wata so asmo nyamu gambiro sasa asmo toro woba ande ko kuingana na last time na tetea waikoyo wakima ntomi to mwana gochia na nati I crying ngoma tasma next time ko ati na wakotegera ko that influence asmo nyamu toro woba kidogo waso toro mbeo yeah tutarachi ko endo mutumoko mushimwa Benas na tento tiri mutumoko nkadi kechi chigo chiaswa na oyo kabiru muregwense ya Kenya ako sifuna na ringe segete seni kamo matukama kaitira gateba yes I do talk with the Uhuru probably gonero kama konye sispange campaign the same time Uhuru aletre Matiang'i when president candidate ya Jubilee nkadi kechi ningoro che inki gentate are we going to see lina mwananchi ke kwa Jubilee unaipatia Jubilee siasa mna twata ya siasa no muchezo kucheswa no muchezo oli again to batagete no go make sure nga ba contribute kabisa the government sasa kali nye kogesi mune kogesiga na ne ke president ya kwana nga monto go finance the opposition no yonde that's guess work tabu atike nga nero como finance ajata te sponsor sponsor tabu atike ne again to kwende gende to korangwa rojiri ba mangana rara minyogete nga chini gwerende Matiang'i rikwa roje kipage ndia gukwana igoro ya Rigathi Gachagua matuko make nando karora kina Peter Munya from Meru wako kazivu nani kabisa all over news ya rengenga opposition ya goreki ya sambara after 2 days andoko basangi bachiramo bakaruwe kwerende press kibaramo so umuchezo bagenda tuchezo ali no muchezo pategete serikali bakibetie serikali gesi ngekunya kugesi inki ubirite presidential candidate derabate abayetanire mambe babasangi baramo oyino ro muchezo nambe yemo kwende genda daguchezo ya kabere ekero koligerie president kiribe kwa jesira muntu urite gukwana muri president ya Kenya uri no muntu panigeti igakwana muno muntu opanigeti kozi ingi kemobolete kiragera tebenga yes all the resources igaisaransere nyongo ya resources ingi kiragera complain about umuntu ko finance abande ingi igwerete bobe ekerote opposition nabaroba bwate finances chikoraki chiko basoki kumira nabantu kozi yere nabwate kerege tagete so ekwende wajesire ekenegento president epanigeti na kinagote binga konye gakabwati intelligence yakamotebia kene pono igapaina wasali namaetera ngaisa one town president yeah akimba kumate yangu mate bari bana tabati intelligence kera Gachagua ne gutega bateba nga eroboturo Gachagua by the na tetenge NIC ya data tena 1 point ya message yayo chiko kwa litkeyo korende Gachagua era kanyara message ya robot murebwe sare chiko kwa nanne ke bagatete murebwe sa continence iga first ko change speech ya what is happening Gachagua kanyara intelligence go se endo murebwe sa kwa bali kuru nse mwini bakunyara ebintu birgashaho bento chiko kwana barabu siasa ya bere ngo toko na mutu mukomo muri tokena ngo tochi kokwana nsemo ya kabere se entunda ende tona tochi kugirelia anane ese ward ya kware no mweshimiwa Lazarus Ogeto na kuruga buto chikugirelia nsemo ya monyerero na anana ake tochi kunyigora kuika kituzu cha chenoti korengana an chinkwana cho mweshimiwa Benas Simoko mutu mukomo kenkwena tori Eye Nensoko TV Uboroso Bumugusi. My name is Albert Omariba. I'm the principal of Kitwebe Technical Training Institute. Kitwebe Technical Training Institute is a government institution situated in Nyamira County. We admit our students as from Standard 8 to Form 4 across all departments. Our students receive help and capitation from the government, therefore there is no worry of the fee payment.
And our students pass very well in all departments, and we are able to achieve 90% pass. Ni kweli Gitwebe Technical Training Institute ni chuo ambacho kimebobea na kinatoa mafunzo katika kiwango cha diploma, certificate na artisan katika kozi zifuatazo: Electrical and Electronics Engineering, Building and Civil Engineering, Fashion Design, Cosmetology, ICT, Business Management, Water Technology, Hairdressing and Beauty Therapy, Social Work and Community Development, Plumbing, Welding, kati ya nyinginezo. We are having a May intake 1-1. We have 8 departments, and we have the Center of Excellence in Fashion and Design. We are actually the best in this region. This region means Nyanza and Western. So we are welcoming students who can seek admission to undertake courses and training in our various departments. So welcome to this community and learn, get the skills, and then from there you can be self-employed or you can seek for employment. Thank you. Vile tuna short courses za computer packages na German language. Gitwebe Technical Training Institute. Skills for self-reliance. Ekerendwali ya kuibire chinguru kirali tuponesegi ekerwai kirensinyo ogosemeria nkoro Walfit Health Center ni ntomwali bomuchando Egetabia ne Dr. Kena Moses y'umunyagitari na chagete inyagitari ya Walfit. Inyagitari ya Walfit ya chagete 2005 asomucho karatila. Asinya gitari ya Walfit nere nyagitari ntangani ase East Africa ngima. Asitogo kolege ntugekorunga blending of medicine. Yani ngege nyagitari ya Walfit itoko tumia chinjira isato yoko weni ya marwaide. Tuatumia enjire ya kawaida tokurukanga conventional medicine, tuatumia nutritional medicine, na tuatumia ndegunga international herbal medicine. Asinya gitari yeito itoko make sure nga tuakolide diagnosis, tuamanyire mechando ya bobugate, wekere njira ya professional laboratory testing, tuamanyago kwa malyogo. Anye kwa buli ubo mrembe ndwali chinkongu buno buriri bwisukari, high blood pressure, arthritis, ulcers na hemorrhoid egati ya mange toba nobuoba. Tunyora samagacho Alisa Plaza ejo kwenye manyekantu na Uhuru Plaza 3rd floor room number 307 ange nichiru ya Marigiti omuchishobo songo wose tuakirisimi asi number 0722245763. Ekari ya kuruaria maroira ari complicated abaroira bagocha baruarte mono ekero bakire igoro bairwa mariogo umuroira akwenda ukura matukato lakini ekero bakwira na riyo watakora daktari ya kabere ya gatatu bokonya babuyenete ine asama kia ya mbireo seino mbireo asama tuko amaega obugima bwakira lituko bwomogusi nigo bwale gosirwa nobolemi likomera liburuga lisamora byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire libaga likiage asenka yomogusi nobonchereria noborokia nobonyanyimbo gose nobwagachi somorobelio wikiage kyomogusi nobe bokumerana na inche Frida Kerubo kera litkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga nomugusi kurwa chingongo elio kumanya naki bakonyorera enyere yabo ya kera litko tomocha Eye Nensoko TV.
Uboroso bw'umugusi. Teke mirongo itatu ntunda ya gatatu niyo mwere kigima asomuro Petro bini mambia abone igasenchira ere yabene tugochaka senchingi senginche chingaki erazara sture nere sense moyo kuboko kwa neguo kolyo moyo kabisa sengincho oyaki okubuli chikura ase award ya kware kwateru kwa bere for so many years tumkwale yakorengeli kugenda kubuli chikura soro balira balyagusi batoro kware ne yabere ninka asinjino na akore byasha muka mange paka wano interior biri bya mani umusaja akora na akorema kware no na tenganya rumu swati koru mano na biri abana ona nakiniri abana taso na motena ega no mu ground ndo yakabere kware bono na sasa ya kware ya to tonyete kata level sanjena kyakora de mindo msingi ya kware kombe kware enge Islam lakini ta Islam sinjena ongozi dia vile otru ya tufida wananchi sana sasa swanga no to beat at the gap leadership ya viongozi na raia lazima ngoki to beat at the gap moto mseto wate jawe kwa for bako to the current wako class in absentia monto mete donom o kolega square Igo Moses mtinda ndo mame. Ameta sengu dono musika yo sengu tawala. Ono kolega sin absentia. Ono tokara the same thing. The same problem to what na the former MC Olenka oli kakia Mamoro Skura. Was being led by absentia. Monto mete uchi kesengu mata ali awocha ukosito. Kugena kikorayo kero kwere chikulo yitewe chikamanya asaragi yake korwa. That's why to na tena igente ke anto wala antabanke to akita so anto akora kware kata sinje ona lazima ngoja kereke make sure ande na manyira ngina antomito so to for good job that you kasi kula singia lazima wewe anto wali tukona mwaso in case of anything kitakere mheshimiwa wangi waranga mata MC no monto ground ulingo utawa nyumba 10 and national government wanto kutoka ground siku na mchana sinjo MCS ndio atikasi nyinge ni kasi ndogo asiansa waga o meta sin utawala so dono even a plaque wote kutoka mayakana njina tumaiti kini wao mtaa black wote ko ni waka ikawa na bwana na snake awira ungitokora sasa wana tena that gap the kama tupita the gap in leadership na wananchi. Yeah, that's the main issue. Ndo yakawere I'm a business person. Ngurani as my business ground all through. That's be my agenda 2027. Ogo wanja ngwane Kiswahili ndio wakufuatia life. Kuna wanje. Yeah, so watu wakware ukuirie kamera tu. Watu wakware tuko leo Soko TV. Na leo tunataka kuuza manifesto na agenda zetu kama watu wakware. Nimekuwa ground kwa muda mrefu. Na kwa kweli tumeamua need change. Ndio maana tuko hapa studio Soko TV kuuza sera zangu ama sera zetu kama watu wakaji hapa kwetu. Hapa kwetu nilikuwa naongea wataka kuleta uongozi kuja ground to bridge the gap ya leadership na wananchi. That's why nikaamua and aspire because before kulikuwa na MC alikuwa before mwenye tuko sahi alipata kiti akahama. The same problem. Jamaa kwa kiti pia tulimpea kiti, fanya litangazo kesho yake aliama. Ndio maana uongozi kwetu imelala. So ndio maana kama ndio tukawaambia mkilipea kazi 27 mimi mstama. Hiyo ndio kitu ya kwanza imetusumbua huko kwetu. Viongozi tunapea kazi wanahama. Kitu ya pili watu biashara. Mnanijua sana kwa muda mrefu. You know me well. So tushikane watu biashara tuko na chama mingi setu na kimbiza nazo. So hii tu ni kuunganisha. Then alafu tukue na one umbrella watu wa kwale wale business people. Alafu tukue na funds za kutunua kama sisi wa biashara. La mwisho pia tusumbua na hospitali. Kwetu hakuna hospitali. Ni hata chemist ni mzuri kushinda ile kitu inaitwa hospitali. So
hapo na tuangalia. Mimi sina pesa, but national county government iko na pesa. I want to push. Kazi yangu itakuwa ni kupush. Sababu kazi ya MCA ni presentation, oversight na legislation. Sasa huyu jamaa wetu mwenye kwa kiti anafanya kazi gani? Sababu kwa bunge aongei, hivyo afanye kazi ya legislation, oversight afanyi, sababu ndio maana kuna pesa mingi ifiki ground, alafu pia atuwakilishi. Ndio maana barabara zetu ni mbaya, hospitali hakuna, watu biashara wanatufunjia vipana tu, alafu tunalia kila wakati. So hiyo ndio make sure kazi tatu na implement ndio kwari ikuwe bora. Asante sana mheshimiwa Mamos. Asante sana mheshimiwa Karenganga kwa kwane n'umuntu libwenete kwikira abantu bonse ba Nairobi tari bagusohoka bamenyeto Karenga wakambege sakugionsikia bagare no nabari abari bari gari kware ba kwigure mu kitiri kwana akaigo chikukwana iguru ye chibara muri achirosianne tisema cha kware ntimenyeke nego tware drainage rembe sana kwarege bakaine sana papre na mkuru gari time Karenga ni bwate amakomwa mangi tokano so mheshimiwa Benas Mauko Mauko timetiko so we call a spoon a spade ama spade a spoon kwarenge ese ganga yokoli yowe MCA na chinkwa na chia wana chiko kinga otete gotambuka obwatanie kuruwe obwatanie chiwodi chonsi olige kero kyo chumbe na ninki ke next intete gotomera producer ya ne bose gotomera omuntu cross poster chiane elieta bone ga ntuli change kuru aspiring MCA toli ka aspiring MP. What's happening ninki gendete kuruga kuru sense mwe ya kitu chache note mbia muno muraria muna nagotebi na kwana ginko ngea siasa no gotegerera abantu na siasa ye togokora litangani no bokoreri uchi asa abantu negento ya kabere muna incha anenenda atebe no goso siasa echi na abantu bagerete bagandebi nga ase miaka emenge tubwate gabu yoburai gabu yiwe kagera bagandebi nga twakarorire ngoso egaiga na bokabe gabu yitubwate yoburai muna bono ngokoro kinde chimese chimbwate egaiga chiobo koreri boli birogo nande nche ngongo bokwanira anene kuru omo MC yutubwate no omo MP yutubwate mwe MCO mpito touch mwe MCO ne mpito touch mubungo ne Javeti Nyakundi gare UDA akerongo ngera no bokoreri bobo OMC boli tubwate muna bono ngokoro kinde chimese chimbwata naina nete chipaseri chi account chiarenge chia grade 10 igona anyorete several calls na some messages kurwa sabantu bari batagete ngango mbatagitubura yubya igo bachiete kuoyi chipaseri osangi mbatebe tunga gokobeke kebande kiao kwabeka nikyo mugaka kusangi ole bono muna bono abasaja mbanjete gosoka kurigisiko wasangi mukungu no ale gusino awage kura lakini musaja awage kura thagara garaki akoreke barua inge kine ground yokolinwe paseri muna bono nimbwa to muntu uri netwe paseri okobanga omungina gagwake kura gali gusi se wodi ya manyerero actually imbe specific geto kiage surura primary mungino no wage kura lakini mugako ya gagwake kura ya Kisumu sengenjo nga Kisumu na akoraki na akoreke barua kiaye ekerachi etekuye paseri gatebe tungana batwa paseri yao igo yagweretwe ese ground inga omugako oyuri so omwana oyo ogosoma within kitutu cha North igari netwe paseri ase ngenjo mugako yakora atari gwake omwana ibere kitutu cha North omwana ibere kitutu cha North ogosoma kitutu cha North teri ogosoma outside the teri ogosoma Kisumu kitutu cha North na ande ngina gwake kurararia kitutu cha North inga kali konyore paseri ase ngenjo nga isetari ise no muntu oyomo nga gwake kura isiko ebine bikesi ebinde ne kendo mungino ndagatebi gunga tabegeti kwerende yo mugakoye no mugakoye gasirete mungino yere iwo tabegeti ID nga tata jeti na kitokoroka death certificate gusiga ali munanje ngo na interact na bagusi sana ande amatukana mange na baire binyoro mali sana
igari ogende mecheri etabu ya sirio ito mugaga gusoma ngina gusonde bwenje se family certificate ile certificate ile muna banye kubakorere pario oirane konye boringa nero tokonyenyora so ekero gusanginga egente kyunga kwasa bwigwerende yabora ngankeise ine kurumwe paseri umwana tagosoma obuno bokoreri obo bwaki bobugambi ebine bibinto ebinge byatosugumira takoranga ntubwate gabu yoborai totakeire tosoe tokabe egere to represent abakoreri baito bamonyerero bia nande gento kende muna bono omwisimi wa tobwato mo MCA bono iga muna asitisi bono iga totebe na ruro ro muna bono nimbwate birengeri byokorie kerwe kenake na atigara bie kamunire bono iga na atigara nganere bie kotinine akora na against team takwira kura iga ta ire chikule sababu yaki iga ame ani teyo ground completely tamaeti mechando abantu bamonyerero bagwetera abantu bamonyerero bamwete gasi lakini bono iga umuntu akorera gasi gakorera umuntu gakorera gavana gasi bono igo ende kerie gavana atagethakora na kiagokora esi gavana gutuka no agutuka umuntu twajore tuthakire gutuka nabakoreri nabamenyi bamonyerero egere amanyenga isida kibagwetera none ebintu muna bigokora una robye komonyene tu ese kwende yagakora meganga gabeka mache chisora chikaibu you see this thing is ngenyo to call the public participation kwarete iro muntu guzi ntobwa tida ya mache mono kwarete iro muntu amache hande maybe ukanetie para haya kwamorete ira amache maybe andu kanetie stima inki amache yakoranga bono amache I use maybe 2 minutes 5 minutes kokora kikonyora amache but igento naga ni tondete nikuzanga no bwari boli bakora bwibinto biri okobera iguru nandi murabona najitaka bira gitambire biyonda leta egavana akaita contractors bonsi bibarenge gusi bategemete gasyoko ya yobo contractor kolenda chifamily chaba bone guthu bwa the contractor yemo ini Kisii county guru kusimbarati eyo aba MCA bara bakoreri baye kozimbaro bagoje mbaro supervisor teri engineer ta mbaro supervisor jeji bara jiri chibara jire monyerero gere wiavurogwa na aba monyerero rogwa monyerero nongoru aba monyerero no MCA guru chipara chionse bijiri na tegwe gwerende echiache chire koche jogo nyansi para teyo no moram no korosi no ne gwerende metaro ichiale metso bwari so bono chigasi mune ejichimbe njiro jo sangi chigo totomana ki plani njiro chiko raba abantu bate baganta tage to bokoreri borubu yake nte to bugambi bochenji to nyoro bokoreri borubu ya brachari abantu ngojina torosore ese ngecho echingaki mheshimiwa rase ese it's obwangu sana alene no bati plan de onsi wochi kwenye kinga the drainage system nsesemo yakware ngabere bya nkyo bwati meyibira ngede bya kwa bere nya system ya tsumbura sana hata kwa time to kwa ngali vijana tukando kachimba tuka chako kufungua hizo CH gaps so makone metene kare yankwa gacho ya gatu kenyeji bila pro planning oende keresi wechi chirimo kabisa chenesa choko the main sewer line here patri yare ono ko make sure siwe chibete baba monte akwando ole baga siwe na gasani ama tena breotu ensiniga ya frase bara ono ko make sure siwe chini ya elemi chinse kabisa machi na acha mange tawo chapara ende tani ndio tukututu ade good roads kwanza last was na sewage drainage system mitari ya ichimbe sawa sawa endense ndio ile maji mvua kinyesha kidogo maji kuja kwa barabara hiyo ndio kitu ya kwanza imesumbua kwa rasa kwa muda mrefu drainage system sababu na watu manyumba walijenga pia mpangilio sasa ni ile tu kumake sure zile sewage lines ziko ni kuchimba vizuri kabisa ndio chini ndio mvua kinyesha kidogo maji kuja kwa barabara. Kitu ya pili hizo takataka unajua pipeline iko na watu wengi sana sasa inafaa hizo takataka sikwe 24/7 sio mara moja kwa siku au kwa wiki inafaa kichukue continuous so ni kuongea na county government ya get good funds na wapewe kutopewa kazi na tobacco serious ndio iko kusanya takataka kwa ile ni kitu continuous sababu watu tuko wengi
watu wengi consumption watu wanakula sana, hivyo takataka itakuwa ni mingi. So watu ni kumake sure hizo takataka 24 hours para gari ziko standby, wakifagia tukiokota sikitumwa. Hapa pia watu kuna kware dump. Watu walioa wengi sana wakatupa pale chini. Sasa tunasiba. Sasa ni kuambia na kwa para hiyo uchafu ya kware inaenda Dandora. Situmwaga pale karibu na sisi. Haja gani gari zetu ndio uchafu kware. Na hapo kwetu ni dami site imekuwa sahihi. Ndio tujae ile shimo ijae, hiyo takataka inatoka kila 24/7. Tunamwaga ile simenti ya kware. Ndio kware yetu iko safi. Na kitu ya mwisho watu wanalia sana. Hata huyu amesema MC kwa hata mandevu ambaye ni Moses hata kwa peke yake kwa pilot. Yeye peke yake atapita. Hiyo na sisi tunadanganya. Hata kwa peke yake hatapita. Sababu ya nini? Hakuna kitu yafanya. Hiyo mambo ya passaries. Watu wanakuja saa 7 usiku. Na saa 7 usiku kule ilikuwa ni mchana, ambao na sisi pasa ni usiku. Na mbona unapea watu wale. Yeah, we agree pesa ni kidogo. Lakini si basi ukue fair. Iwe kumchana, alafu mwenye kama you do proper auditing. Wao ulipata pasari last time. Ndio kila mtu asikie uzuri wa uongozi wako, kama ulipewa last time unaambiwa weka kando pia mwingi. Ndio kila mtu asikie kama na Kware. So watu wa Kware, uongozi ya Kware imeweza kubadilika. Mimi naongea wale ambao watu mnipe kazi, msiangalie ukabila na msiangalie chama. Chama ni independent mpaka mwisho sabia. Najua tukienda chama tutangushwa. So watu wangu niko kwa ballot independent, uongozi bora kwa kila mtu. 2027. Haya, nimeshukuru sana. Mheshimiwa Benas. Timaiti liwoli mirambwate. Niko very specific. Chikadi chao sene chikadi chao kubisa. Nopwate chama wote teko chiko chiera. Uno mubunge bwensembe mbya kitu cha chenoti. Osesi ba nega wote teko chiera sane chikadi. Ano ti ndiko visa kadi chiro mundu nganje tokole bintu openiri supporters ba nemba manyete. Na associate ne chama ekoro ku DCP gese yabete formed na DCP igere sekwende kurugunga United Opposition. Iko bono was teyo se chamande ngo support tole Mheshimiwa Matiang'i. Echame yene ronda gete kuliginere kerugo na gotebi nimbwate nkonya kusanyanda maoni nabo ndaliye keruge kenage kubobo MCA patina kina gotebi ngano na achire kike igoro abantu ba monyerero egendo ndagete bamanyenga obugambi buli owe monyerero kuzi mungwana orona atina bieka taweta igonga gwikabo koreki gwikabo change egento gekogera na rengereri nabwate kwirende ngiya sana mutinyosta na tagete kura engage na abantu bali mayite kana supporters bane kuzi nono muchumbo rororo ekene kia mangana teli gweto gindo morali na manyete no nerenga no nekera record ground abantu omwete ground nindu no more igarereire Nairobi ga no mukaji Nairobi no asomerete bono ne kiguzi kienge renge kiguzi kerikera ngusa bangi no meta bangi nangali mbataite kumanya baguzi umete ibi tokogenda na shengi ngani aje wa mama nyaguno no kwanda yes none ruga none kwirende na kia kwa na bangi na kiguzi ndu twa mwegerete nono kumurendera chikura chiaje chinde ndu twarendete patia kero gusangi okay no mrango kuona igano musani onare nande tindu kuona sobobe lakini asa abantu balia ngana buna inche pale supporters bane Mheshimiwa Chaveti Nyakundu mare bareti down igongoru asa korukunga rowa monyerero se miaka ya erirene nko igore se ngwana ngokorera magenderero lakini ekene pito baise ko kubuatia egetuo muna inche getuo ngorukia gesurura abu getuo ekyo omo president ini monyerero word by the way getuo yo ko president atangana ne kiekemo kia gesurura no karuta atangana de chikura eso Mheshimiwa Chaveti Nyakundi agete chikura Ruto gabete ose Raila gabwete Ruto aso Mheshimiwa Migosi minister CS ya education agete gura Raila gabwete Ruto roro so ngaigona akorete video kubekea
tugache into kora gikoaru tujikura ji nyinge kurwege tuo kiliko si chama yane ya ringe ya UDA kende nke yakonyira abakoreri abamenyi baito ba Gisurura Traji ama bago irumota na 1000 gesa soete kwende yobo sikari not even one person kurweke nyoruge ito ama kwende yobo alimu onyairu mwaroche yande baka bago di shouting meetings stage ntokere bo bizimo je bakoyana na maruba tarani asitisi no mwana oyo mubuka nande go twa mu face twa mu force ekero tolire tokorera baka no ni sari tamariga agacha ko mwana oyu lirube ngego ne case just one case for 4 years epara nere koru asakor kunga tambacha ya eta asakor kunyanjega kanyorege kanongoru eso kebwatanira amiga so getenya kisenda ekero murai chimi arengororo igatigete paru konyora ya sabigu yari gweta ekero javeti nyakundi aswa igaro setie pare ye koru kegogi yabwatana ya genda yaji kubwati ya marani chikiro midaji ategarete akagenda na jiji kuigweta gotenga chito gokonya weak opponents yoyure kipagendi akajigotabo kikuru kwenereria bwatete titia bwatanya koe so chikiro mitaji atakire chiete abantu baito bagisura nabo batachirami akaire bungega akaira gokonya te weak opponent hono ndume tingo tuwa intwa bakoreria aba baito lenda go bamochole cause ingi ago chali ekero weak opponent yagweta sama tobe nera abantu baye baetasagaya ase aya nande kende para nera chita gakorari carpeting it was a nice road yale gweteka none kare yara kore kwena muburitio mwishimiwa abanta mbali gocha gotwa hard time cause by then ndo akwanire nande ndo akamitiri sana twakwana nere ngomode banta baito inki okore para carpeting e para keroro reta keroro gwerende agatebanga baba gwerende para ya tambacha Gisurura igende gwerende budget yaye gocha leita but bono twigire chikura budget iteracha muno mumenyi ororo nande muno musani ingingo tebia abantu nande ngatiga turobere mega yo muntu uyu uroje sababwende nero that's why ekero na akora na barugwe meeting abange go bantebi nga ntubwate kerengererio tukioko go prepare na intubono twarorire nga tutagitubugambi ochesa idea ya sitomata bagantebi ekerengereri banga bagantebi genda riya basani bagukwana na barobu nae kirigeria subwagare ntore ready gutara naye njabona asitisi no akingendeta gokore kwerende ninde ready go face chavet ese parot turu DCP ngate buchiza cherepi kwa chi second komichuka kwane no mumenyi monyerero na nene kitu cha cheno tatlaji 10 seconds chiko mwishimo aba menyi ba monyerero nande na bakwani ndese mambi ya bono ngate steering neke mambi samarieta mbena asinyanga umuko usemuko chunya bange muna mumanyete ebirero byino twabigure chemo manyete na abere ground na inwa matuka mange obora yo bobe borese ward abande chimeze monya gontumira na chisomire turu emepango ya Nyasaye ndole nekenenga miaka yairire guchitori go chenju obora yogo na onyemba libande kitutu cha Genoth nimanyete ngambaro mbara abande balirire sana yoro yobora iborororo igonda abatebi nga engaki yaikire nani Nyasaye ngwanjare tochenje oborai obo tobeka oborai borikero omonto ntotaeti oborai chiproga bosaba sahaba ke bali bagotumira 200 konya komenyere mitandao bagwenjoi abangina nabagaka abange bali batageta obokoreri ese binyoro bagendete kumia toleta obokoreri abantu bonse barashangirie nande barapene bitu kurwa abasai bakabagaka Biamono kabisa. Biamono mheshimiwa Lazarus Ogetoso ike twete sinema mbi abonega na baigo to gusabira maya kero kwendete kuligia gwe MCS ward ya Kware na baigo mheshimiwa Biamono bena so bochaiga na to gutakara maya kero gukuline ndege guchibusi kwene kinga kokolora maunchiriri
ase ward iria osa ase ensemo yunga ya kitutu cha Chenot mwancho mwira twarengenere Benas Moko na boigo Lazarus Ogeto bonsi bara abana siasa na bega bakurigibirwa au kwaibure chinkwana cyabo na wikaraga bunongo kodo mu rubetro bine mambi ya bono igatuma ritko lyankyo uchaka chinsa ona isato wika chinse kumichamaraga basomo betiko saina abanyanga gutokwana manga na ritko ye weekend ya Community Shield Man City ya timu ya Tall D yo mega camera hewe chiko chia ni club Giasano baada ya ne timu yo mheshimiwa Benas na bega timu eti aya na Tall D igo chiko bwatare go tie weekend ye trovidia ikromo area Tall D flanking Lois Nyambura ana abaiga senchera ya bene tuabwate nyauma amega yemenyoncho koninga chibu cha mwana mode ya wiki area senchera ere ya bene bye wekarit korian Kenya sai abenaye Eye Nensoko TV Oboroso